Yego mwana wa, hari ibibazo nashakaga kukubaza ndagira ngo nsubize neza kandi witonze. Baza nta kibazo wesanju. Hari umuntu wiyahuye? Wiyahuye? Mwana? Oya. Unukuru? Umuntu mukuru ufite nk'imyaka 40. Akana nawe. Nagana afite. Yesu! Chuchu. Harya Perezida Burundi ngo igihugu cyanyu ni igihugu kimeze gite? Turi igihugu rero cyambere gikenye ku isi. Ngo ngwiki? Turi igihugu rero cyambere gikenye ku isi. Kubera iki se? Kuko ntitugira umuzirikanyi, ntitugira ubwenge. Ngo ntitugira ubwenge. Shano n'uranyemeje kabisa ngo nimugire iki? Ntitugira ubwenge. Harya Dashingo ni kihe kintu wabonye gihenze mu buzima? Ikintu gikomeye kandi gihenze nabonye kuri iyi si ni igihe. Kubera iki se? Amafaranga wahombye wayagaruza ariko igihe wataye ntabwo kigaruka. Umbajije ngo ikiroke? Harya gatorete wagasanze ahantu onkel yiyahuriye muri dushe. Ngo ngwiki? Harya gatorete wagasanze ahantu onkel yiyahuriye muri dushe. Umbajije ngo iki? Muri iki cyumweru arwaye imibonano yanzira indwara y'imibonano. Ngo ngwiki? Muri iki cyumweru arwaye imibonano yanzira indwara y'imibonano. Harya mwana afunga umuntu amaze igihe kingana iki ku isi? Ubaza igihe isi maze ibayeho umuntu ayimazeho 0.004% y'igihe cyose isi maze. None se hagati y'umuntu n'inyamaswa ni igiki gikuru? Mu binyabuzima byose byabaye ku isi ushatse wavuga ko umuntu ari we bucura. Guys, kora ku gatima no kugasaraba bundi uje muri comment wandika indi video nagukorera. Mwana fu harya isanzure ripima uburebure bungana iki? Bikekwa ko isanzure ripima ane lumière miliyari 80. None usubwo kugira ngo uriheture byagusaba iki? Ukuvuga ko kugira ngo uriheture byagusaba kugenda ku muvuduko w'ibirometero 300 mu isegonda rimwe ukagenda imyaka miliyari 80. Guys, kora ku gatima no kugasaraba bundi uje muri comment wandika indi video nagukorera. Roke ngaho dukomereza ya nkuru rero. Uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngabona uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo Ngabongereza bafite ubuki? N'abongereza n'abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo Ngo n'abanyekongo bafite ubuki? Sikegariwe n'abanyekongo Ariko mitsu zigiye cyose naguhigiye dore n'ubu ngubu nari kuguhiga bundi usigaye ubaye. Ari kumiga sendi inyamazi. Niko siko ngo ni kihe kintu gishimisha cyane kurusha ibindi? Kurongora no kurongorwa nicyo gikorwa cyonyine kiruta ibindi mu gushimisha uwo cyabayeho. Mugabo ndashaka ngiye gukora business nanjye nge sangana birangire. Dumiwe Jitafu we kumugore wanjye twari twaratandukanye none akaba yaje kunsura mbigenze ne. Kubita kuri ka. Ngo nkubite he? Kuri ka ndini. Maze nimara kuhakubita se. Kumugore arataka. Ubwo se nimara kumutatsa arahita bigenza ate? Maze asana mazi. Reka nkubiteho numve. Kubita yego kubita. None se Jitafu wa kigoryo uyi ndirimbo yawe ni bwoko ki? Tigiri bifite ubutumwa. Ariko kakajwe wagira kagusakuriza umuntu ko kurumva igihe uba wahereyera Wajya kwiyahura sa mahero. Niko mukecungo kisekede yagukubisa ashaka iki? Ngo ashaka igitubo. Ngo igiki? Ngo igitobara. Ariko hari nashonje. Wakimuhaye se? Ubusada cyajya amatubarisi. Kakajwe yangurube yako yabwaguye tuyikorera iki? Mbo nibe ngurube yabwaguye nashanga mutangire muyikame. Amata mujye muyabashumba. Harya kakajwe ko bajya bavuga ngo abanyabyaha Imana izabarimbuza umuriro njye wizandimbuza iki? Wowe izakurimbuza impiswi wanjye yawe ko gasa. Ye kakajwe. Yey!
Isabukuru nziza mwana. tuyisangire. Niko mukozi w'Imana nkamwe abantu basenga intambara zanyu namwe muzirwanisha amasengesho. ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho, nirwanishwa n'ingoma. Gute ubwo? uzi umujura yantera ngatera hareruya. Ariko hari nashonje. None se ubwo nka nijoro iyo ugiye kuryama mu nzu iwawe ubigenza ute? Bibirira ibiraha turanovisi iraha. Niko mukozi w'Imana nkamwe abantu basenga intambara zanyu namwe muzirwanisha amasengesho. ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho, nirwanishwa n'ingoma. Gute ubwo? uzi umujura yantera ngatera hareruya. Ariko hari nashonje. None se ubwo nka nijoro iyo ugiye kuryama mu nzu iwawe ubigenza ute? Bibirira ibiraha turanovisi iraha. Ko numva mutongana wepfo habaye ikira. Muswera nyina rasa sana ubugwatye hano. Nata musweza nyina ari. Takajya amabuna. Ngambi yagasoni kanye. Niyo bamasenyi sariko ni wayabaka. Ni wanje no mu baguru gashira kanye. Ariko hari nashonje. None se umugabo muri gutuka mu buzima busanzwe bonda kora iki? Ini ndayo umugabo gasundi kanye. Aha. Harya mwana afunga iki kiganiro cyitwa nguki? Iki kiganiro cyitwa Waruziko. None kimara iminota ingahe? Kimara iminota 30. None se muri iyo minota 30 haraba habaye iki? Muri iyo minota 30 mwisi haraba havutse abana 7,938. Gute ubwo? Buri segonda rimwe mwisi yose havuka abana 4.41. Harya mwana afunga iki kiganiro cyitwa nguki? Iki kiganiro cyitwa Waruziko. None kimara iminota ingahe? Kimara iminota 30. None se muri iyo minota 30 haraba habaye iki? Muri iyo minota 30 mwisi haraba havutse abana 7,938. Gute ubwo? Buri segonda rimwe mwisi yose havuka abana 4.41. Harya mwana afunga giteye gute? Gifite ahantu winjizamo intoki ukagifata ukumva ko gikomeje ku buryo kitagucika. Ubwo uzagira umunwa kugeza rya. Mu guhuza ibitsina iyo umugabo asohoye intangangabo hasohoka intanga miliyoni 400. None se mwana afubwe ntago mwipima uburebure bungana iki? Intangangabo imwe ipima mikrometero 50. Mikrometero imwe ni kimwe cy'igihumbi cya milimetero. Vuga mu magambo make. Mu magambo make intangangabo imwe ipima milimetero 0.05. Harya mwana afungo ni ryari habaga isazi ingana n'ihene? Mu myaka miliyoni 300 ishize mu gihe cyiswe Carbonifere washoboraga guhura n'isazi ingana n'ihene mu bunini. None se ubwo uruyuki rwo rwanganaga gute? Uruyuki rwashoboraga kukudwinga rukaguca igisebe kinini cyane.